bro. Oke, Bray. Berai, emak. Ayo dulu ada orang berangkat tuh Jakarta. Nah, ada pesan itu tuh. Kita berangkat sekolah. Ilemar aja makan. Pakai kemas do. Toy. Mana Alay cuma na huy ngotak tong tersengono. Paborhat nih. Apala duksay mangan mendekat ama. Memudai. Alay hudul rere lah. Rere pe na pitu tahun udah. Isi. Mulai dari dilebungi parapian. Ngali di ahon Di Panuti. Di Panuti ya. Jadi saya betul cerita anak kan. Orang ini dukun itu tuh lah. Amang. Ai pertani doa. Jadi Pangula Tangi. Jadi makor kon sudero hukor soroku asaboy hobor katu perjalananmu lao magalanjut to sekolah. Jadi ingat ama. Pudak budak. Ingat na tua mo nama perjukoko hirni huruk na yati. Hirni huruk do pikiran tu hoba sudah ape. Jala Unak tiba nape. ada ko. Ang gabi tuh ya, Wat. Huwag ito na kemampuan. Ada mungkin apa tiba na. Gabi hingot. Oh, Hingot amang lagu ni John Perry stang. Oh, John Perry sitang ngate. Alim maganda langsir ste. Langsir ste. Ino na julot to. Langsir ste. Apa kita senior habe John Perry sitang ngate. Tuh. Adong do trio na do sulu. La sondos. La Sondos. Tapi maju lagu John Perry stang. John Perry sitang. Ingot ma amang. Matahari mangi, nasib tanah margel lengon dami. Tengok mama. Ingot maamang. Ingot anakku. Nasay marsikor-sikoron, nasay marsiyak bagyon, holan humokopo. Bereng mawaman, bereng aunadi, ditinggamu dan hasian di dadang las nyari pasari sariho tangi hon masude aman tangi hon masude na akapodaki Burjuhoda manganakku Burjuhoda mangmana marsikolai Amang asatu ngadong niya naman Upanilo jaki Lumbayan tukele. Satu nga daw amang upan ni Lojaki na margeleng Marsiyak babi. Ha? marsiyak Marsikor sikor. marutangi Asa anak ko hubok ko itu perjalananmu pinalaman dengan sekolah. kau kona ni ribang penga kona gadi Ada 50 babak. Bereng mawaman, bereng aunadi, baliano.
kasihan di dadang las nyari pasari ho. Tangihon masude aman, tangihon masude na akaporaki. Burjuhod na mga anakku, burjuhod na mang mana marsikolai. Amang asatu ngadong, asatu ngadong dia nama upani lojaki. Amang asatu ngadong, asatu ngadong dia nama upani lojaki. Ingat todo nya. Ingat, berharap yang terbaik untuk seorang Bahasa anak. Indonesia mau lu soto lah, bahasa Indonesia berbahasa Ayo. apa? Sama-sama tak? Belajar Pak sedikit. Jangan berpasir-pasir bahasanya. Biar apa? Ada yang berpasir-pasir. Biar terbiasa sedikit.